Ya de news na sie no de na say de obon krata na ye kra do ba online so Adom online ne my joy online graphic wonyina ye bekọ ho ne de amaw ma me kra diamond no ma hene kwabena santen so aye kra do ajewadwa abusia memu akwaba ye nua akwa de say pam wo ani na say wo de wo ye church member kwa de wo de say owura mu ana edisu na woko you know say wo de pam wo akwa ni wo no wo de wo no ye say pam wo ani wo de wo church because so for quite the process na be more delay ye hu ni ntem ba say pam wo ani so for me no ya because anya won say ye nyina ya je atum say ampadu ka ho in fact minister Kofi ampadu we be ka ho say oman ni mu nyina no won a age atum so mo ye Christopher sa asom no okeka ni nyina asie ni a ohamu nchemu adioso ba ko ana se mienu 71 and 72%. It would wa hwe de yekoso organic na hwe tro kronkron abribia da ye kire ye ho se 71% we de yekoso ha yipa na ye form 71% in the chunk of the population ye kwa na destroy money na ye na ye form that chunk na ye ntiti ye any addition ye suan e kire nyoma esefata honam ni nyuma ni nie na honhom so nyoma ni nie no ye de honam ne de kosa krono awudie kontompo enantitwitwa nyoma basa hoye ye bu ni pasa yesu de ti aso de every Sunday de me bufu ogana no unya otwe enya adoa kwasi ada ogana fie bia mu da ne juada na ne ahya ase bebre nyoma ani oman ne hihye ebo abranko ane da na di nti ho bia ni ba bia wo se Ghana ho udi amfa 30 ni kura say 29 to baby me say me kase mon ka Ghana me say me say amfa to baby because me dealing with 71 no because 71 kura ntimi chinchim dia na dia kan ne atonsuo say no kura pa sa de tia da tro konkro no papa na ya tro say tro konkro no e ka se unua di newu ko wi o man sika ko yesi difa na ya tro. Sometimes I'm wondering, because the other nyam in this country, too much. Only in this country. Bibia nyame. But asem na nkase be say nipa no. Asem na ene e bo ebra. Se nkremofo mani fi o ka se omo ma ho asiesie. Se omo ntimi ma omo ho ma enwu ho. For over 50 years nia ye ben ye hu se sa na nkremofo aka no. E da so gina mu sa, kremoni ba hu na no wo no. Nene kwa do Kristo ni ba da because ofi sebe mpamchomoni ma ofi joint e ben ofi joint e ben kremofo man nyina besi nne ye wo nge ko si se obede wo no nhihye ne da ho odisu pepe ti misremo mamu ma ye na da ye ho mfa ye ntosu se wo obi me Kristo ni nya ne kure enye ne kure so ye Kristo ni mapa na o prepe mu ahoden a enioma bebre ho a wonye ensem bebre ho a wonka anomo bebre ho a wontu especially one is about adwuma awom oman a wotim enipa on no di nkita ho Kristo ni wano po asem bia wo ka bi ntronko a ntronko a so fro ku Kristo ni amanfo kote beka konkonsanko a na ode bobra adwuma ho na nkasa wote no wo wa gangeria wo ho ne babaji nkonkonsam afutuo ugu amanfo awore Kristo ni o tire be ka chero Kristo ni o hihye kire boko anuma kokone kone ugu nkonfo awade ese nkonfo adwuma se nkonfo business ye twato so na wo de no menkan say wo unto you so wo de wo ya sa dance krum na wudi na amanfo hyebre sesa ese koso na di dance krum unim sa sister ye nya sa na waye no wakogina opotin na wudi sa dance go ahead koso wo de be say kashen kodu emasum enuda ivo baby e kika kono esansi ye bu ye ni egu bibia so ma bibia normal nti obi a te dance abra na ofa ne kora oti adwuma na pe wa usuma odi adwuma and there ya kwa sanko fon so kwa na bracket yantum oti adwuma mu a wo ni se wo bo adwuma no fom wo na wo sa kwa bracket yantum asa be gina radio TV so a church o kratem aka o miamia bi se ana Ghana edi wo krono na wo boy no se ga wo jai ya na aka che mo na mo bo krono se mo ja ni nyina indi Ghana sense je so a nka Ghana din na ye no ka esubeti kakra
uti dwom ya de tomatoes hima nyadoa hima body hima oto eyode na obu nipa fa so saa wo filling station no create artificial shortage wo ya attendant no wa say that movement na adnentimi nkomiye wo de koso eti oman chichiriye no mayemfe ni debia dan kosi won na ya amanyosem papa mapa nko aso won ya amanyosem na mteme ya amanyosem me so mo interest am say babie here ne say interest na nkoburu Ghana interest ne so is the most important thing because you cannot develop a country or a nation without giving a certain percentage higher to the country that you coming from. Patriotism asa and then who's a pipe crap pie a dakwai mo highway them pipe na pie ka bia e bedru bia e betwemako ka je because ko frɛ Ghana water kra no ono de obafa no ko obaka ze unim me se omnya da me se odo frɛ mo amode se pa no akato ato baby wako jina pharmacy kura wo to aduro na nipa no wo phone so one ne maame na ekasa ujina ho tie so pe aduro to se twen krati twen oh me ne maame kasa onim. That's how we behave in this country. Wako bank o man hene du bank no amanfo ato central bi adi lies no ono na ye o man hene big man turn the line do ndi suda pa na go jina nim koso oko hospital kura na oni yenim wa and that's how we have to start thinking. I say yam hihie oko hospital na yenim wa udi agro ubewu kwa ewo bebre wo Ghana we should have stopped it. They are avoidable but esan ye nyoma ba ko mienu miensa bia ye nti no ana ajigu de biada ya kwante mposo aposifo de biada meka aposifo binum oni free sika ewo kwa so besi na no pa me no kase o mekuso ajo Cape Coast eni Kumasi. Nobody is talking about it. Obi anya na je obetwe obi aso yenim akronfo a ene omote wo yepotam nyina na ye mantem nyina yenim omo nyina omo ya na dwudwum nyina yenim nobody is reporting. Uhu so ye kronfo wa hu bibia di adanse uhu kra wo suspect say movement a oni boys bia na nadwo omo bia kopem anadwo be 11 no ma back be 4 years adwuma be nko na oga na ebusei omo nya hwe nsu bo say nyom omo ye ne ene omo su ne omo bra na ensisi ani ozo nkai ahemfo so ebinom so de omo ya nsase na toma nipa be 6 obaba yesi en kana na asem na na nya nkwada nti no ono a wadi bone no no wasaki kama so mutira bom na mo twetwe nse kana mo prepra mo langas ye frisi ye ko langas ewa se da manfo afa kwati kwa so age nkofo asase wo man Ghana titiriu ye nkran hanum si ase ni pose adwuma kokra wa ti o man no usususususu a usu kire wa enu ntina yesu nyina e de akodan nyame no tina asofo binim so aya akohwifo mapa akohwifo pa no mabaya asofo mapa wo nsesa ewu akohwifo ma akohwifo na wa brand yo mo sa asofo akohwifo ma mimfo na madan no mo sa asofo ukwa mo sa jo once the tuesday mo se fa dwan ni na sefo ba yeso ye nyina ye pe nkwanti ye pe ba bi di ye hyebra akoseti ye pimpim sa na ye di amom owi na no da koto Bentley otu kwa na no da first class the business class na what economy. We have to all now wise up and think about the country. And think about the country. It's breaking down. You can't blame those few people on mere politicians. You can't again. Property rate echo more than 30 years. What's untiai? Untiai. Assembly for this about releasing unkrama. Beware of wild dogs. Property rate. Yede chichire ekuro untiai. O dinosaur esi amanone no. Empa even just a second. What you in esi. Na o tuesi kama obi wa amanone. Wow, Chrome Ghana so abetua me yet me develop one day o obi nkran ato ana de bia da uni omudi ntitentite o apartments are the high GRA for so ba just apartment no to a onti ase time keeper not draw my attention nti majo so a humbo se manjo so na edu ba bia o sore sa na o hwe frustration and na o hwe frustration Oba multimedia na catch say the player be free of charge mo ko America. Udi agwa cameras no on beto to atwene be birika o mo de be ko no. Machia ko wonsem so me na we dia. Abotre. Sana me kan say mata in there akoma pa mo nti na mo dia say that me catch am say ye ma dodo na ba manyo se mo a
the level of emimsem ne krono ne awudie ne nyomanema bebre no eso beti emma kokuduro no e wo sika wia ho no ene krono bo no e wo fom uyima oha enum de ombe crack omo crack ne so cha mema aduasa ba emma akomato oh emma wosa akoma bi na yes okay emma da sia no pay Mede Daily Graphic emosem emao na mampani adoda kwakufado aproba wonam savana mantemu no bo hyensem bia wode akwhya ahemfo bia wo ho ne se ewom se economy ne de mu oden na so bo hya efa akwan ho nsem no de ne remfiye obehwe nso se obeye ne nyina enti challenges won't affect road sector president assures nation eno ene mfoni a wode nsato nsayem ewo savana ahemfo bi ntem no eho mfoni na edaha no pay Office of Special Prosecutor halt auctions by customs demand particulars on sold goods enti na ano na ya na niema ne busu sa na dia edonkomi atoso na ye ton fofofo auction no Office of Special Prosecutor say sa custom hofo no so mo obi a omo ya omo nya efi se ne hwehwemo chese from 2016 edibesi 2022 no ekwan a omo fa so a auction no omo auction no enam emra kwaso ntie womo enya yansa eno ho asem edaha na ba ko bi nso e wa ha ye foto sem ne se papai na eche se yare e fe no se kwata no e woni ma bi a behu woni peduanim a eche se ebi ye o na obu ani go so no wan pentem ankwa ya sabia na omo ahu se no bi na ye we no na behu sa fei onsa no aya na ewewe ebubu na eye wonan so anasa behu na fei yare no abe dware okra enti eno so uhu enema ba ko mienu bia na ama ho aye ha ewo eye ayasabia enti Daily Graphic de nensem no a wode nam anopai no kratafa no de etoso dumiensa eduonu wotwe eduasa wotwe ene eduasanum no ni nyina ekasa ensem. Okay, so for the chronicle so now fi to aso dia na chese gunmen allegedly attack odika asem no megede se enye wasem foforo enti chronicle ebo amane se nano ekoyi ne kawie ye no afa nipa bi nso de etuo esa no enti eno ho asem eno no small boy Ajabe swoops down on customs eno maka ho asem acho dada ewo graphic no emo education is my topmost priority enkwatia chief na kasa asem na no kwasiada na ye adae in fact na me wo nkwatia hemfie na wo hwese de na nankasa eche achechefo ne ma wo ho a ne botae nyina ne se ebe hye achechefo no enkran na oba na edo koto akurase kra ne obehia abema akurase asesa be ye ode no na wani atumi akanti na naboama ayiripe otoso miensa kwawu nkwati ahene infoni da ha kasa asemi ede afa ne ho enti eno so eho asem na quotation no de ne chronicle de bae no eye Obadiah chapter 10 chapter 1 verse 10 because of the violence against your brother Jacob you will be covered with shame you will be destroyed forever. So can chi ne say etrimodin a wode bo wo nua Jacob nti etrimodin a wode bo wo nua Jacob nti ena eniwo be kata wo ho na watwa watwene akosi da nyame asemni amen if you am patwa da ma me harisu na me nti fa delegate twam delegate say EC there say edu nketia over juju the new crusading guy say government secures borders against terrorist threats. They find that say contract with GTV was terminated on value for money basis. NLE for Nakasena and the crack. The Ghanaian Times say we will protect all against terrorism. Others, President Kufuor and Nakasa Ghanaian Times. Into your show. My info adomonline.com. Dear so and so na trending now no. I say 12-year-old boy be a free mo eja shishiemu. Into you adomonline.com and so I was so hana me be hinimu higher education or say. Teacher unions urge GES officials due for retirement to vacate post. Achacha for amonyini ana say GES office ho mo amonyini mo nkona ebi wachire. Epru na chi no mo mrama to adwuma no sonti wo masem no Timakunkum Foundation supports breast cancer patients with 10,000 Ghana cedi. Nti enu ya temanso abo no homodin papa oba adomonline.com and so ewa ha. Na hudrisem local news na meka say foreign. But a woman kills husband, cooks his remains after discovering affair. Serious. Local news.
na local just so come detail no wa local cross this about team say foreign here ai because e wa kumu cross anoa a wo hwe ya na wo ye ne dey hey everybody nyankopon hwe mo bo ate ne just obie ne ye mi ehunu local cross ba bi asem we esi ye na sometimes no ya na hwe 22-year-old woman hey me hu Afghanistan bi Ghana hana who is the mother of a 5-year-old girl dismembered her husband's body and cooked up his remains before she was discovered by police in the local anyway. Na because Ghana there but Ghana prasa nye na enye Ghana ha na e wona abisim obi tutu obi dey say fridge ai then no kra kosi sempo a eno ti kra ebi asan si biewu na me kai kase ebom ye wo krom ha na obi twitwa obi dey na say fridge ai na ase dey here dey kaswa dey na and e be different because say dey different be di hon komo any pati mu na ye sum dodo just be dwen wa menti ase se wo nuanom bone be te se wo so okunu na wo ye kum dia sanka wo krank wa nu ha hwi ase da guni paso ase da nima se no ho sanko mo be koso e wa fisem enti kwabena ne nipa da sane atimi akum ni kunu ano oh boy we dey brother na Adom no kwa menu about Adom my job online so you say do not use aircraft number N-195DN for flight to Accra into GCAA pedifo and Diama Delta Airlines for I'm producer omufu wa sign ewiem ho na sign hey erade hu ya mobo because ewiem ho de say BBC wo ho no mu aminim nyankopon na hwe nipa so ampa nti e no hu asam no ye say san wo wie na wo na se wa anya ade e wo se wo na wo ko ewiem hyenfo mo ncheke miminim ha mo ye ne de but se fu wani mu awu ka no e na mo ase e sho indicator na e show say ofu wo low ne ti esan ene mo ahu o say ye betia ne nka nipa nyame ma no pare ye kura ampedu nyambo a fakbra form kakrama me da me hu odikedi but I said obon krata no so dia but I will not apologize to Kumasi Chiefs. The battle lines have been drawn. You brofo na go ha say no komu a my job odike honorable I have no preference for any MPP flag bearer aspirants. Mampeni Akufo-Addo so no good time so to close shops on August 29th. Until next week, good say a day or more to tune because the enemy chrono day affect you affect you so I ton. No call a shopping mall so e be our call could DJ Kakra. My new feel about 1,500. Ne cop. Erade just obem. Na company for no huma wo mo adwene ne nyansa wo betumi de atoto ne ma nyina yie. Me nyina no so mabusua na yemfa si ha mo ba Facebook nso ya me hyiram ya da mo asede edu so no agudie mo nsam professor Ike wala sade ba sade ya kana na afisem me dofo tie bi ate na hunu se nipa bi adwene bone abanitim a wahunu ne ntam wahu ya yenye careful ye wie mpensem mo beba promote de Adom kase afoforo so ebebremo ya da mo ase